Nake Yesu amasungia amea kwa twende indwani ila ingi simbe ngatabanie kuwa nakuo nondo kiu nicho kitumite nuka kuu wachu mwaka 5 wa mwaka wa keli wa kanisa twithokua atumukathe Kristo ula wendea na kwika nesa wena amanyiwa make matethise uyawo kwa kwiyumia na ti kwondu wa ituvi kwou atuovosia atwita tuthukume andu make kwa uthasyo. Isomo ya mbee ni ngewa ya umacha ya mutumia wae mulungalu na muthukumi mwikiku wa Ngai wetawa Yovu. Yovu ai muka na ciana 10 na ai muthii muno. Iulu wau ai mukii wa Ngai na ai mulau muno. Indi muthenya umwe onie kindu cha mukua tambasi itheete kuya makongo. Ciana ciake mali yake ciathelile ta kiseve cha mbuani. Yovu ni wawaie uwau wa usenya mwi wake wauswite inyo na kikonde kikatukanga kiyuma mavia. Indi Yovu enziwe nguno na avaluka nthi avoya Ngai na asya nemwe aiwanengie nemwe aiwosa. Yovu ndaakua ngoo ona muka amutatie ume Ngai alea anyanyae nimookie mamukulia ekite ivitio yau na Yovu amatavia ndena ivitio thina unyamao kana uwau ti lasima asietwe ni ivitio mundu wikite. Imwene sithiawa ni kana unene wa Ngai woneke. Ngewa ya Yovu yaile kukilia wikwatio na uikiku witu vinyani wa Ngai kututangia. Mwikio wa Yovu ni watatiwe chaw'o ni Satani. Aisye kila kindu ta mundu. Yovu ni wanyungunyiisye oundu twika. Ila nakoma ni kulasya ni kukacha. Utuko uendea na kuwasava. Likana kana thayu wakwa no mithumo ndikona undu museo ingi. Indi utaio ni wa Ngai. Yovu ndaasya mwikio wake kwa Ngai. Ngewa ya Yovu itulikanasya oundu tunyamanasya na mathina ma kila muthenya na muno kuvindia ki kana kulea kwithiwa vo kwa Ngai ila tunyamaa. Ni mavinda momo muno ala matumaa tukulia makulio mate usungi wata Ngai uiva niki ninye nikite thavu miao na Ngai asungia makulio ivinda yake mwene. Isomoni ya keli Paulo eweta wendi wake wa kunyaicha uvo museo kwa ulumu easya chevani kwakwa ethiwa ngalea kutabania uvo museo. Ngewa yake nita ya mundu wavitiwe ni uwau muthuku na eyumia kutethia ala angi mawaite uwau usu. Ailiita ndakitali wasauvisye nzanzo ya uwau muna na avanga uminenga andu mana. Paulo ai muwau thayu nginya ila wakomanie na Kristo. Undu usu ni wamwaliulile na wamulumilia mwikioni wake nake eyumia kutabania uvo museo. Ukusi wake ni ndwikite sindu sionthe kwa andu onthe ni kana kwa nzia sionthe ndonye kutangia amwe moo. Kwondu uvo museo ni kana nithiwe na kianda nthini wa mwathimo maw'o. Vandu va ituvi Paulo oosye wito wake ta kwiyumia kwondu wa utangio wa andu onthe. Ai mutabania utathumwa na waina wauni wa kutangia mathayu sietwani ya Kristo. Umonthi uvo ni museo Yesu aendie avunditie ovoetie na kululumilia andu. Mundu umwe ai muthoni wa Betelo
Yesu ndatethasya wia ni kana atubwe musala aina wendi wa kutethia andu. Ta Yesu na Paulo nitwaile kwosa wito na uthukumi witu ta wiyumyo na ti wia wa kutubwa kana umanthi wa syindu sya baanthi, musala kana mithinzio, ti mbesa kana syindu. Ona ukulya tukathiiwe wiani na uthukumi witu no nzia ya kwitia itubi. Tweeka uu nitwanewa itubi. Ona ila tweyendeesya anduni nondu wa wia witu no nzia ya kwosa itubi ya kila kyailite kwithiwa no wia witu. Yesu atabanisye abosya na obosya andu kuma mathinani na mowau ma kila muthemba. Vai mundu wa mwikio wakomanaa na Yesu akalea kuboa. Ethiwa Yesu no kutwobosya no nginya twithiwe na mwikio kwake, na ethiwa no nginya uboo museo tuthasye no nginya tuikie. Vinya wa Yesu wa kutwobosya wi obo ona umonthi. Ni wiyumbanitie kubosya ala mekuka kwake na mwikio. Ni wiyumbanitie kualiula biu ala mekuka kwake na winyivyo. Na kwou tumutaiie mwiai nondu nuboasya ala mekasya ngoo. Mouo ni withiwe nenyu.